Wenu nous la bina fodo akoseya. Do gbesi sama, do bigbama. Yesi se mi mena janukon. Lo bina kla mi do da limito leji. Mi kwa balo ra santa wani mi mede ba mina khode ba mba uma vavana se de gbe miton. Mina hando 1 Pierre chapitre 4 verset 7 mi ulando. Wenu nous la bina fodo akoya. Misa gbe sagbe ai hamiton ni note. Bonu mina no sin khode. Ami. Jo mina zan gbe sagbe o mina to jo yesi se mi me do. Lobo ena to iteme do mi me we. Lo mina ma temeton. Lo mina kla mi do gbe mi toma. Eno nwe mina wala na sagbe do gbe me. Wenu we nu la bina fodo akolo sise yawe. Nu do mo tio meneleti boye no tun. Meneleti boye tun ha. Lobo do sagudo eton he glewe. Lobo do nu kome eton la he glewe. Joba na khoda do jiro ma utome o. Adonai mede boye sise mi me ma utona gwa me. Nu vive de ba me kule ganto de so etun lobo zando gba me fi ko ne wa ikun gbanji fie. Lobo ponko kala bodo. O ena jiro tia. Amoni jiro tueme. Da mi no khole o, beta mi no ze do hongbe le o. Edo na sogbe. Wodu egbeto go lobo zede ze wenu yesise ba ejanu kombo klamendo e. Anala lejena ya anote pon jiro mauton. Ba yesise na de alinwe. Blanda blo leba na blo. Ana tache. Go ala nmi. Numa wa nwe sogbe le Jésus Christ sin comme. Wonu enu la biro fifonu eton yiwa yesise mi me. Wa janu konumi. Lobo plamido da lichira jiro Jésus Christ sin comme. Yesise mi me wa goyeme. Wa me voa nsin blon debuwa. Blon mi ma setonwe. Akruno manze ende vonwe. Lobo na blo jiro tuwe. Jiro tieni khodo nu kontwe. Numa si wa jiro tuwe akruno. De Jésus sin comme mi khodede. Amen. Abonnez-vous à une chaîne de